Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу Жарнама Кейж каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Урматтуу YouTube көрөрмандар, бүгүн биз Бишкек шаарындагы Риом автоунаа базарындабыз. Бүгүн 13 март 2021 жыл. Бүгүн 4-чү чыгарышты тартуудабыз азыр. Мына ушул Toyota унаасынан баштайлы. Toyota Camry унаасы 30 кузов. Басы пробег 250 000 км жүргөн 2004 жылкы объем 2.4. Басы $7200, $6800 болот экен. Телефон номер 0707 85 19 84. Assalamu alaikum эке. Алейкум. Машинанын баасы канча болот? Болушу. Болушу 6-8. Болушу 6-8. Пробеги канча жүргөн? Обмен варианттар болобу? Жок, наличка эле. Обмен вариант наличие. Серебристый стойка Mercedes-Benz унаасы. Дөңгөлөктөрү кышкы, дискасы титан. Mercedes-Benz 420 дейт. 92 жыл объем 4.2. Газ, бензин, автомат. Басы $4700. Телефон номери 0990 34 50 03. Машина сиздики эмеспи? Mercedes-Benz унаасы дипломат деп коет муну. Ал такси айтып экен. Жалгысы бар экен, сатылат экен. Mercedes 123 дейт. Бундай рекламабы? Ооба, YouTube'га тартып атабыз да. Жакшы. 84 жылкы объем 2.3. Расход 8-9 дейт. Басы 120 000 сом экен. Телефон номери. Бүт бар иштейт. Телефон номери көрүнбөй калды ушуну. 0708 23 77 31. Эч жеринде чыйыктар жок экен, Жок. Бүт бары Бар ордо. чирик жери жок экен. Бар дизелеттер. Басынын болушу канча деп атасыз? Болушам. Пробеги канча жүргөн? 31 000 км дейт. Обмен варианттар боло алмашууга? Обмен вариант бар экен. Ички салонда велюр. Бүт бары таза. Жакшы миллилитр. Бул канча чейсинен? 100 берем. 100 берет экен. Эси канча чейсинен? 84. Эси. Машинанын абалы жакшы экен, жакшы миллилитр. Эмне дейсиз? Бүт иштейт. Задний ход, ручтуктан эмер. Бүт бары иштейт экен, документтери да бүт бары нормальный экен. Биз эми наркотикте унааларды тартайлы. Тетик унааларды тартып азыр бул жакта ичкеридеги машиналарга өтөбүз. Не дейсиз? Я. Тартып атабыз. Эмне тартабыз? YouTube'га тартып атабыз. Ассаламу алейкум. YouTube'га тартпады сени. Кана көрсөтчү. Жарнама Кейж каналына тартып атабыз. Эмне болот эми Тартып машиналардын бааларын чыгарабыз да элдерге. машинанын баарын бар. Лабойуну бар тартпайын. Азыр тартабыз барып. Азыр тартып монтаждайсың да. Жок, азыр прямой эле чыгарабыз азыр. Прямой эле. Түз эле чыгарып коебуз. Мейлі бой. Машина жакшы өтүп атат го эмне? Ооба, жакшы өтүп атат, эми элдер айтып атат. Ушу каналдардан өтүп атат көбүнчө дейт го. Адамдар. Mercedes-Benz унаасынан баштайлы бул жакта чекеден. Чото суук, сүйлөгөнгө дагы чото ал келбей. Бүгін суық болады.
Mercedes-Benz 224 пробег 350 000 км жүрген 87 жылқы. Басы 200 000 сом. Телефон номері 0 509 74 88 99. Ішкі салондары жақсы. Nissan Honda'sı, Nissan Micra. Nissan Micra 12 дейді. Берісті сіздерге наличие ала тұрғандар болса 180-ге береді екен. Болушы қанша болады? 170-ге daha бере бересіз бе? Yok, 180. Bu ne деген хабар? Біздегі жарнама кейжі деген ютубта. Жарнама кейжі? Ой, жарнама кейжі. Жылы 2002 жылқы, объем 103 пробег 278 000 км жүрген. Телефон номері басы 220 000 екен. Телефон номері 0509 22 29 05. Азыр есіне сұрап көрдік бағасын. Саламайын беке. Машинаның бағасы қанша болады? Болушы 200-ге бересіз бе? 200 000 сом болады екен. Ішкі салондар велюр. Toyota Ipsum Munası. Toyota Estima'da adashып kеттік. Жылы 2000 жылғы, объем 2.4. Бас $6500. Телефон номері 0772 0779 мен 24 00 75. Оң руль. Жигули. Онасы бірақ жазылып жатыр. Toyota серебристегі Toyota Alex онасы. $2300 объем 1.5. Басы $5500. Телефон номері 0708 74 37 43. Саламайын беке. Машинаның бағасы қанша болады? Болушы? Иә. Болушы қанша болады? Болушы 5300 болады. $5300. Обмен варианттар бар да? Обмен вариант бар екен. Honda Step Wagon онасы серебристый түсті. Step Wagon 2001 жылғы автомат, объем 2, бензин плюс газ дейді. Басы $6100. Телефон номері 0700 73 06 14. Саламайын беке. Машинаның бағасы қанша болады болушы? 5,5. Пробег 514 000 км жүріп тұр. Обмен варианттар болады ма? Обмен вариант жоқ екен. Телешкадағы сатылады ұқсайды. Жазылып жатыр. Honda Stream онасы сатылады. Пробег 200 000 км жүрген 2004 жылғы. Объем 1.7. Автомат. Басы $4400. Телефон номері 0500 00 01 83 дейді. 83 екен. Машинасы сіздер кім әсі? Сол руль. Коробка автомат. Mazda. Nissan Primera онасы.
пробег 158 000 км жүрген 2001 жылғы коробка автомат, объем 2, басы $3200. Телефон номері 0709 61 69 64. Оң руль. Honda Step vagonun асы. Пробег 259 000 км жүрген 2003 жылғы, объем 2, коробка автомат, басы $5700. Телефон номер 0500 0001 83. Бізге жардама кейжі. Жардама кейжі. Соның басы қанша болады болушы? Болушы. 5-4. Обмен варианттар болады? Обмен варианттар бар екен. Mercedes-Benz сунасы. Серебристый түсті. 210 96 жылғы, объем 2.3, басы $4100. Телефон номері 0500 5 60 20 80. Бұл қанша болады басы болушы? Бензин. Болушы қанша болады дедіңіз? 3,5. 3500-ге варианттар бар екен. Коробка механик. Ішкі салондар велюр таза екен. Дөңгелектері қышқы 5 жылдызды титан диска. Матис Chevrolet мынасы серебристый түсті, дөңгелектері қышқы. Объем 08 2001 жылғы, Матис 1, басы $110 000 сом. Телефон номері 0700 47 07 77.